Emily kanot chilong ba dalbot nang room ne kasngi ula sam skim shaki samla shaki school shaki seng samla kiriu shimet hagaba yakani ula penlong haying sa jongu haba ajin kren uba dalbot ula ong ba kumunong elam kambut ba unyo lut bat kni lut ne ban khur lut hanrai ban it lut yak ei ba ma u udan ula ong ro ban long nong elam kihap ban sha kum kiding saindo kihap ban sha keno sha kren ben sha bentiu hanrai kumunong elam un sngap bat un trei top yala kakam ban ai jing sakri ya kipat ba ula ong ru ba kumu emily ula mang kerpang naga benta ki samla ki ba sengkam sengjam bakin la ban yeng hala ki jong ki kijat ula ong ban shuong ban yeng hala ki jong ki kijat kalong ka basuk henry kumno pat kin yeng lada kimdon ka bai kheng ka bai dang ula ong ba kumu emily ula pai khmat sha kini ki samla bat u ai ki jing krishan kumjuru un thau ya ka committee ha ka ba nagaliang jong kani ka committee kan pek kerpang ya kerkom treikam jong kini ki samla ki ba yang hala ki jong ki kijan ban chupendu kai ya ka pisa da ka bathet bat thet ya ki ai jong kani ka perthai ula ong ro ba kwa ban siu keliang ya ka basniu da ka basniu hanrei ya ka basniu un siu keliang da ka babha Lucky siya. Ano? Ini bukan like Huawei. Ini share lang responsibility ng ba. Hidup iya jika kamu. Karniyo. To. Ini kani ka industrial sewing machine. Kani ka songdor like Hawaja. Yang lain kan nagpasay badi. Mungkin ban kumba pipan sa giwe. Yung mga sound system. Alam juga ngadi ba sedang bende business sound system ialah ada sistem mentah bantri di kumba ka jingarap jong i baret adul bat ngala tan upgrade susu ya kam jong tang talak banyak semat di educated unemployed youth kade kamram jong ini ngabu sanpo jar mo ipan lai lak duna de all the best bejar di kidon kitiar Kau dongkap nang bakery sekejong kinglah iyo kan mang ispo ja don kasap ha bantem hala kijong ki sap mo ka way gede jong ka ito lang para academy dobri di school government boys smart betam gitar di dan si para kan thai betam des bara khadodo isndang pe drum langutnya song temraret betam kumno ban yarap lam ngarang ong tani kawai wala ngayo sibong ka jarap na government nganong spare ya kaban kerani ka sisa karon kapor ka maniro government kada kile ibo bakla karon kapor panginiro pat aba kile ibo baha nganong hiru the only way to fight to combat drugs manis hapo ka state ka jongi makarang senang sien hoy kada taban restrict na ka entry hangtang ni ya kita ka reduction kaban la ban reduce ke control malak bantai lakam bat kam tamru ban eliminate ban penduk jaj ini kejing sniu ni kari kejongi kumta kade kamram jongaru ban yarap nanti kun sama lagi jong kisap kipong bakin light ni kejing sniu jadi kun sama ke ba lapan i bahai kasap kejoki don nak kejong kisap bro lagi cipara tiba ni kan suai ke give nakaliang ke jong aku bu meli kade arjar ngai exposure semi arjar di bat ke YouTube jongi itu kada ada mentar di mi itu mi tak apa shot ketika shot kami di shot Raidon RAIDOTT ini shot polisi bot penyelam coba tanya bu fast food beauty parlor optional kirim bakal nyarap dan di bak pemburan bunga nandang million ki nandang lapan ya sudah kamu bang keren polisi pun marka bah mantap ong yang cuki kijat mik par su dengan mundon kam soka kilik wat yang jong kijat kinong mik khamat ru ndai pat idokam balong boat latent spirit mo masukkan tekaktin masuk ong kilik banyak jong kijat balong basuk bengi hap bandu something nam ta jongki banyarap man kersan bangi skabini we samlai lalong we samlai berapa ni keduk sai ki we pat
inang kiu saprang ba ini labu jing sya budget application ba arpo kumba arlak tam ngayo ban mang parsan pojar leng ba kanika startup special financial assistant nakaliang jonga to all the best untuk kum wajing ai man si biki pila ban lom balang ban sei kun sama kisap ba kisap ba pong kisap ba per kisap ki pong per nang ba nila ban pelaj ki kun samla na ki wei pat ki jing sniu ki ba be thong hakum ni ki por kajuk mata susyang mo bari parok pasenjoy jawa ti kini gi parok ru kilaya bu ka di makandai laktam ki rakinam ku jalenti ti kare ka kamram chung ekonomi kman ngarung labu ibenta silak lai hajar sanspa lai pundai kum kada kajing ai mesim na ka benta kajing pu ba ki jong nangis kam di kamram junu mengerap kon ngayo batkan bah na kamta jongki gila sen ini ka kenuhun ke jongki kasisnan ki 116 help na kalian jonga pan yo menyerap di komputer ngayo ban bah kui komputer ka desktop kui desktop printer batka UPS ngakit bokru nang jongki ha ko jingai sum ai tu wat ko CNP school mau kan kulit subun iba kiru dang tat dang ko dang sia nang yo pamet ko sia ini so comment subun ni yo ban receive ya kadi ka computer mala arts na mitang la ai application iba mangim kam kajuk mentam mo ki khana ret kidan kam ha ya ka computer knowledge ti ni ka school jumi ni pa yo stang to before mga unang fitik charge here nang mentaas na ni nakadinya rap iba tumentang layo ban sedang ko computer class ante ko senta CSB mau kan school boleh subun ba nakadinya rap tong ti ka school jini ro kan nang kiu pra apo ka ying balang ka jongki hang te permission kampong ti kanir ngayo ban ai lamba ka CM SDF MLA kategori Riboy Christian Fellowship niki might stand basong dor ru niki box nanti di sound box system saulak sal punyo cha di IT yang ni SP kumai mali ko kadi kasngi ka pun kam na ka banta jongi lang baro nri kani ru ngabu jing thum tal arpana na thang padio ban pendap ti ngasi manika kabu ni kasngi na marba taswa mi san thamai gladon skui pat ki program ni aku nomik pat nan habit check up ru ile de tinga ti buyo kum nak perselem na kadang wala bono ini kasngi mengini keduk lang bat ni lang baro tinga nom jar kerteng makan sesem kepor tinga klambu ru ya kiwi bakin bu jin karena ni bakin yalam bakin share ka meeting makan ko kan perselem pala di kepor jong fi baro tinga la shimi dalade bat na pau kijing songu ni kepor i manan i khot ye i badai chairman jongka jiaw laidong block committee do nang rikat di kiwi ki parlok na laki jong ki bantah yo pensa yo priang ni kini kila inti jaram don ki scheme iba ko an pau ni kepor ka ba ngalabu kerpang nam ta ki kun samla kilong kemi ba dei baniang kan jong ki kijar makani ko nabo ka scheme kerpang ba kam dei syu kepor ya ka bang syu perkatang ter development hoi development ka di part and parcel ka bang ha banyak ringkat Henry ngako ban bu kerpang ru ban bahak kerpang nanti ki kun sama bagian yang joki kijar hoi kidon ki papan silak dong pan arlak dong pan lailak dengan yo pan ai thik kumba ki pan dari starting financial assistant nakaliang jonga ngayo hi pan bahak pat kaniru aku abakan nak basai ngan pudin maap ba burom namakani di ka bakado di ka pisah jong pai ba kamdi pisah jong mali ni jong state government kamdi utang jong central government ka bakado ka dei ba ka pisah jong pai ba ti kanu kalong ka ba don bok na ka banta kita ki bersio ban priam marnum dei tamafi
Nang ni sekemat ngan haban concentrate di kan ni. Bangan haban bu special committee bahkan relook, bahkan examine, bahkan screen namar ba ngim ko apa kinuan ban disguise. Mak makren di kentian namar once upon a time ngaru kumu educated unemployed. Kamtam tipu anak ya di kidieng anak accident. Ngayo ya ka scheme lamba PMRY. Katari tang arlak. Ngayo banda iway instead of business hang ni po. Ngalong popular lamba kata ka kam business mga salong mata kum di ngalong. Bun pak. Nawa burong. Kisim mga di pisa jong sorkar. Kisim di pisa ba kabawan lamba nom ikmat. Kabawan lamba ka sorkar department BAME. Bun ba in the name of educated unemployed. Report kitit kibait. Kata kaja hakipor balik. Tika tu pa kapu jingi apa dikta ki khon samla la ni kiwe pat kilong kemi na kulong pa ki bakwa pan yang sya jong ki kijat. Kawan no ka jing atatien. Tika ni pat kapen kan mau ba ka jing ba ka tien kan pen atatien. Henry ka kam kanu pen atatien. Mo kata ka khot na pa jingi we pi we tongin proof yela dia. Mo we need to prove ourselves. Mar ka jing la ka jingi ban ai ta ka jing syanya ban long hok ha kejing trei kejing kita akan ai mersi menga aku nom ikmat ngelakren basai hakamat perlok press media kuli sibun lawan ban coverage yang ni ka special news hani kesngi ban kan ni ka special news kan dit cabaro kam tam po konstituensi kam tam tu blasa sya bar konstituensi gunung song nong wei kam ta gibranon ka vote ani po konstituensi wan sya kamat ali ini kendu ban aku nom ikmat bar ka committee ngin sai keren kumnu ala panyarap ke jongpi ka government ru kadon nakajong kabenta menyerap lembagi skim repair ke prime kadon kowe ke skim jong ke prime tadi ke prime tu ke India dan juga prime Meghalaya tiga don ke special skim lembah chief minister kaba kita ki beneficiaries ki bala ban yang ki kijat silak kila ban yo sanpo ki yo free of cost melakukan return sampo pat kin haban return tapi yo nei gum tak kabu mano bala penyerap wadi mei par no mala penyerap ban mangano mi khmat du iwe arlai sau san ngut ngala ndrei what about sanpo ajar ni silap ngut ki samla hamtam ki educated unemployed youth kemar takadau ngala bu special kayu nak kidang pun tengring ampat yo ban penbej makin pat ready maki nak kalian kikot kisla maaf ngiku abanong very transparent magadi ka pisau pai ba kani gre day tangi starting na kaliang jonga ladang ilong serious ya ka kam ga ba pp set up ai tai percent si jong pi kin mau banganang yo kala ban wala wan ti lemba government ba lemba jongar kumnu manyarap susu ta jong pi in future mo ti kani lemba financial assistance for the young talent and empowering career for startup on the North Shillong constituency Shillong ti ngan khot kerteng ni mo banganum sim mori kan bam kapo gen subah ban swat num le rai pa ko jing dokumen tham tam jing sungu yo blei nong thau nong bu au bla pala yang kham tam man yang apre ke jikot ke jing khia kuli sibor tham tam fi bro kiwi de belakan ma ko jing duai kerpang abang sutu ko jing stom jang manakani lalong atati dek lapoi du ko klemat ko mai kren blei ngong anadon sipun ba ndai tangka kamu pendep ndai karam abang hapan pendep kum nong mikmat bola mi nang ni ka constituency artem kum MDC bar artem kum MLA 19 job constituency MDC bar 17 North Shillong constituency ki ba jid yang klem penkit ram na so dap ram ba so kit ram na ka banta jo piwe na ka banta jo piwe beran po constituency bar ki bola migrate sa piwe pat constituency lagi dang don ka vote ang ni bat ki ka don ka banta ka bakraw ban ai biang nga sesien ka jing job bat ko mga panpaw bat jong pi ka jaya lenti sisien bangi pong ya ka jingim ka jinglong nongelam na juong hi banong nongelam kamut ban yo lut ban sim lut ban khur lut ban kedi lut lehap ai lut ka jinglong nongelam nyapan sya kum giding sando nyap sa kernben nyap sa bentiu nyap sa keno nyap sa kentho ringong pi tani ko wi ngamdon ni ka ban siu kuliang mapen pai kiliang dak basnio ya basnio ndai nganget ya kapor amar kumba pelong yang akum ning mangalong kadai tang lembag ni lai teli ginong rin kapor kapen kelalong
kabor ka penyo pat inga ya kador habang ngit skem kadai ke jing it ba ke jing shania jong kinong song snong ki electorate ba it jong ni ki constituency ki bla ai nga ke jing job banganya kular hakamat jong pi ngan trei hok ngan pendap hok jong kamram ka deiti bar ke jingkir clear masuk komen kijing ban pen sutu ya jing im jinglong a real politician to become a real politician banlong politician baru ngila banlong ni ban perkelalong ledi real politician kalong ba ya mari hablong kibas ngap naka mon haplat nya kadiang tibun sing lapan sutu bakala da manur manu ban isi no yang ban atatin no yang lo bang lapan dokam bakala ke skim syai te ke skim ngabu ndrei nganang ong na ko akli ke skim kli ki ngadu arjar khandai bang along MDC artem emali blin kli kesan mentah-mentah hamtam miti por shwa collection ndrei ko ong manganya ong indi kentin nganum don hak ta kejaka ke platform ke bangan penbit ani menyalam bakala ngajiong itu kentin ba we are all called not just to be famous but we are all called to be faithful inokam ban pedabhok la kejong kamram ke deiti bat ke jingkir clear masuk komen mangyo ban ba yang ni kibanta ki bang lalaan pendep ko mang penpau pi ki babun ki 4 wan ke skim ndai nga sungguh bagi don ki surrounding ki ba de ki well wishes ki bala finance na ko banta junga banang yo pendep na mga jungit na ko banta ke jing dokam kum ki kepala ni kum no mi khmat ni hapan wat kala kalemti ada ke jing kwa dangi hapan ap si sinam arsinam lai sinam rupiang ni ada ke jing dokam na ke mentaru da mim don ru ni hapan wat kala kalemti tinggal penpau ke jing kemen ke jing sungu nam ta jong piwei bapilai ap ya sha kamdei ga bapinang pan manin don lapan ki panai don lapan ki sinam ndrei ngahap an perkhat aku mukpa kamdei besuk di ndrei don bon ru ki bang padio banlum ke nomor ki pat penbiang ki kot kisla di nomor ba ka bai dir pisah tingi hap ki banong transparent accountable jadi lor tang nongrim bat nganang yai play kelak lenti ki bedu kraman divert ini ki scheme be tang ki developmental activities ndrei ke ba Deutschland ha ka bandai bat ka human mind resource mo